nagħtu ftit kuntest ukoll Ara għall-livelli l-internet tal-50. kellek illi min mhux lest jivvota partit officially jekk kienet id-directive illi jżomma l-Knisja, imma it was clear li jekk ħadd tivvota l-Labour Party, inti għamil dnub mejjed. Issa dik tagħmilha llum, u inti tibda titħaq jimda, God, who cares. Imma you're talking about the early 1960s. Fejn għandek dawn anki l-Labour Party kollha kienu prattikanti dawn bil-festa tar-raħa importanti, you know, I mean everybody was a Catholic. Not just a Christian, a Catholic. Iġvi inti li bniedem tal-you can't receive the sacraments, a Catholic, tamillu hekk. This means, tafu sagramenti x'inhuma, la tista' tiżżewweġ, la tista' taqammet, kienet taqammet ma bil-moħbi, la tista' xismuhaw tindifen il-funeral, you know, ġifiri, u dawn. U għastuħu l-grizma, li kienet nasib liktar problematika, jen. Il-grizma tal-mewt. U fejħat indifen, għax inti ċimiterji tagħna kollha parti mill-Knisja Kattolika, allora inti għalhekk jgħidu l-miżbla, għaliex inti you have to titfnu ma mhux on holy ground. Ġifiri, din, it was no joke, ġifiri li tamila, it was cruel to do. Għal-kem ma kienieċ mizbla, fil-sens, jina kon immaġna hekk. Jgħidu speċi you have to, ma fejħa, anki Ukraine parissa problema kbir se tamel bil-katavri mejtin, u fejħa titfina. Għandek kwantita kbira fejħa. L-addolorata. U xorta fl-addolorata edha l-mizbla imma mux konsagrata. Imma anki l-knies isma' nies issa mietu għalla jfirlu ma nftakru ġabu fuq Lino Spiteri rakonta kif bil-moħbi mar għax inti kellek assessin li kienu left imma bil-moħbi u speċi daħlek u l-knisja minn wara żewġu malaj isom ser u ħarbu jiġru, you know? U anki laqasi qarek, tmurt biex ma jqerek, xu. U għal dak iż-żmien kienet dawn l-affarijiet kienu. U bad kienu jkunu jafu li xi assis li jaħfirlek, allura kull min ivvota Labour. Dawk li kienu jsemmu tal-azzar, soldati, għak ma votajt il-Labour, all right, firtlek, you know, but it was a mortal sin, no mhux ċajta dnu mejjed.